Sane Banki Mauli, Benyo Jinkwai Jinkia, Dwayne Havinda Yotia no Umsong Ba Nagavinda Jinjatai Bamjuk Sian Jungi, Dwayne Havinda Angelis Taba Nagavinda Jim Koi Jinkia, Dwayne Havinda Robren Romrin Nagavinda Jinkoi Jinkia, Dwayne Havinda I Wanchot Puwain Bart Berselin Bentang Batu Kiko Litti May Prince Bentang Renier Hudson Bentang Ban Bakinian Nangyo Agajingai Agajinkarku Ban Roy Agajingay Batu Jinkoi Jinkia. Jisu na brindap shoni ga donul kansiam juni da jingi ga jumu idwai na ga benda ga jim pensle jumu siam Bakhuid ha ka ayam jumu siam Bakhuid adu Pentecost pa ka bor Jisu na tre kam ala juni vehi pa ibai ha ka teng upa balukon balumen siam Bakhuid Amen. Kajinga ejungu tai jungu Jesus Christ, bar kajinga ejungu play, lem bar kajinga sulap jungu men sim Bakhuid, kindon renka bapi baro, renka bapi ro. Ina palma nagavita gila jungi, ina yusno ya kajinga la jungu Petrus, shahipai baro, kibampat priyang ew Jisu, ya ubelami pa, bar haba gila yusno ya gasur janga. Kubor baba, kila sausi, kila babe, kila kala kabamur, pat kila kloy men priyam ya Jisu lemba ka baptisma. Tongina ka part ya Jisu minta bauna bin kuit ini, ta ka bor janga jimi pa jung, ya baharu ki pop juri, ya baharu ki jingla ka ba bin jinai ini ya Jisu. Rama hindu plavan ya mat ya uha ka donu agmen siem ke juri. Jisu beri nila kena maaf ini, saya kun ini, bagi hidup dan kam ini eme. Ya pernah, kau boleh berdoa doa, berdoa komitmen kepada, berdoa syukur dari syukurkan, dari tim, dari kam, dari jingrai keret, dari jingrai palajana, dari jingrai palajana, dari jingrai palajana, nama kata, kata pari Maria Bakhuid. Kabayay sa Kristi, ya kianin makili kuy, paliapi komitmen ko para, banduay na kalintahan na, outright play jungi. Ublay badan bor baro ni suneyangi, para dalam mapi ipop jungi, punyaram yangi syaga jingim bam juke. Amen.
Bakhuid, Idwaina Bindagari, Tadba, Kapin Kraina Bindagi General Election, Idwaina Bindagi Kustan, Barra, Idwaina Bindagi Bapagi Bashita. Koblei, me uba la ai hani ya gajimpin kia Paskha, Tanak Sentran Linti Yagi Pai Jame, Dagajingai Bakinja Bane, Kramba, Habakilayo Yagajingai Lui Bajanai, Kinla Met Kamen Habane. Nagataka ba pinkamen yakiminta asla porte. Dautrai jungi Jesu Christu kuon jame. Ubakim parsensha renka badme. Hake jingera kawe jungmit siem bakui. Ublay. Junam da junam. Amen. Kacing pulai baningkong, kacing pulai nakikam cungki apostol. Hakasngi Pentakos u Petrus ulakran hakiju. Tu ai babarok kipai Israel, kintip syai kedar, ba ublay ulak penlong utrai pad ukris. Ya une ucisu, ya uba pila saanar pna. Haba kila yok sngau, ya kani la dungak ya kedonut cungki. Pad kila ong hau Petrus, pad kiwai pad ki apostol. Ko para nginlek kumnu, te u Petrus ula ong haki, tukla kabamut, pat uway napi unsya penbaptis, haka kerteng uci sukris, nakabenta kacing map ya kipop, chong pi pat pin yok periang ya kacing ai chong mensim Bakhuid, naba kacing kular kadai hapi pat haki kun chong
kikti jong pi. But hakito baro kibadon hajengai. But uwei pa uwei ya uba utrai ublei jongi ukot shalade. But ulakren pen I haki babon kiwei pat kiktin. But ulakentu yaki uong tu pelaj yalade nakane kapateng baman. Kumta yakito kibalak petiang yakaktin jong lapen baptis pad hakata kesngi lapen ya sok kumba lai hajar gimensim kaktin jong utrai Utrai undon rengkat bat pim kajimpuli naga gospel Bakhuid katkum uya anis Kamaria kalayeng bat kayam habar kajingte bat katba kadang yam kaladem ban pet syapo jingte bat kalayo I arngut kiangel kibariam li Baki syong hangda habala don kamet ujisu. Uwe hakli but uwe hakejad kila ong haka ko kong bale piang. Kala ong haki namar kila rano ya utrai janga but ngamtip hangno kila bu yawu. Maria ong kumne kala pai din but kala yo iyaw jisu ba uyang hangda henry kamtip bade ujisu ula ong haka kong bale piang yano piwat
kalanang taray, ba uday unong sumart per, kumda kala ong hau, ko ba lada pilarano yawu, yatu iyanga, hae pilabu yawu. Bangan lay shimno yawu, ujisu la ong haka, Maria, kalapay wak siya bat kala jebab haka Hebrew Rabboni, kabamud konong ikay, ujisu la ong haka, wat so iyanga, namar ngampat late kiu siya upa, henry ki late siya ki paraja nga, badia tu haki, nga late kiu siya upa nga, bado pa jumpi, siya ublay nga, bado blay jumpi. Kumda ka Maria Magdalena, kalalate yatu haki sinran, ngala yu iya utray, bat kala yatu haki, ba ulakran haka, yakine kiye. Ka gospel jong utray, kohemen ko para bayit ha utray Jisu, kadba ngidang puson halor ka jimmi pa jongu Chris, kawe ka person, kaba ngiyui kambunsin, ha kene ka jimbatay, jongka jimmi pa jongu Chris kalong ka Maria Magdalena. Lesa don bun ki briu ki kili, bale ka Maria Magdalena. Bar ngitip ya ka history jingim jongka. Ngitip ya ka jinglong syapang jongka. Te bale pat ujisu ujid yaka banya ki apostol ban pauning kong hadin ka jimmi pa jong. Lesa don bun ki briu ki parkat kumne. Ko himmeng ke para ban sautu yakane ngide ban kli kai ka jimur janga jimmi pa jongo Chris. Bale ujisu ula shashito. Bale ujisu shaya. Bangin salap habang ikli kum kini ke jingkli. Ba ujisu ula shashitom ban perlai ludi ki brio nakakti jongo bamen. Ban tid yangi naka dor barem. But ban perlait im yangi na uksuid. But ka kubor jangga jimmi pat Jesu Christ kalong jingjob halo robamay. Kane ka kubor ngide ban pediang ha ka donu jangi. U Jesu ula job halo robamay. Menta ubammen umdon borsho halor kikun kiba pediang yaw Jesu kiba piam yaw Jesu. Kiba ngeit haw Jesu. Ubammen umlaban kata ya kinu ki beriu balong ki sinran jong ujisu balami pat na kibaya. Namar ka pang baningkong bat ka jingtumo baningkong jong ka jingwan jong ujisu Christ kalong ban perlailu dia ka perte na ka kti jong ubammen na ka jingsen shar jong ka bor jong ka jingdum. Habalong kumta habang ipeit ya ka Maria Magdalena habang ikli ya ka Maria Magdalena kalong kumno ya ka jingim jompi shuaba piya kendo ujisu pat kan batay hangi pimtip mo namar ngaladon haka jingkordit kabapalan ngaladon hapadeng ka jinge kabapalan ngalalong kabriyo bala shasen shar da uksuit balong kabriyo bala shate maraw da uksuit bat kan ong hangi ngaladon hinyungut kiksuit bala tomet ianga kaba penjenjar ianga kaba te maraw ianga badde ujisu ulayarap lesekan ong ruhangi lesekan benrap ru sakindiyat ngala persyang bantur syabun ginong kinia bapawnam jong ka Galilee ban ngala perlu cibun ke pisa ban light luit na ka boruk soit Henry omdon iveiru ha Galilee ne ha ilakha jonga Galilee ne omdon iveiru wat hakineki shipos nong jongi gentil kiba penbana hana ki don bor kerpang ban lauk soin Henry kim sim lala ban yarap yanga Henry
haba ngala yakendo u Jesu Henry haba ngala krenba du Jesu ude mau ula yarap yanga ban lai lui na uksuit shikindi na u kala pelai lud yanga baduksud la pet nanga baro hinyungut kibala temrau yanga nagabenda bon snem nangda ngalas ngotu bade u Jesu ulang ublay basisha but kan sabatay shushu yangi pimtip mo nadu kata ka por ngala yakendo ningkong ya u Jesu but ngama yomat yaka jingit nawu ngamju ino iyawu namar ngala roy si roy haka jingit but ngala katbang ngadang kinma iyawu nga sno jan badu la telut halo jonga yaka jingit ula it ningkong iyanga bad ula kro iyanga bad ula penlong iyanga ka kende ka Bakhuid ka balait luit na kanega jingte jingkom ula angai jingit bun ula it bun iyanga bad minda ngaru ngalas tangban it bun iyabu kane kalang ka jingit Markel yang nadu kata ka por ngamla ban ino ujisu badena kata ka daw ko himmen ko para habangi peit ya ka Maria Magdalena palat ya ka jingir jongi apostol kala yid ya ujisu nadu ka por kala yusno syapang kane ka jingjia bas no sis jong ujisu kamju ino ya ujisu haba kala yo I baki sha leben ya ujisu haba kala yo I baki pinsanarpana ya ujisu haba kala yo I baki pinshitom ya ujisu haba kala yo I kila tep ya ujisu kamshim kwa satya ban ino ya ka jingtep but kane kalonga jingid kum kane ka jingid kin yo shisha ya ka jingsiu kelia habangi don ka jingid ka ba palat na ka benda ujisu in siu keliang ya ka jingid jongi lada mangabad mapi ngim yo mad ya kaneka jingir hado menda haga jingim ngide ben puson ya lade but ngide ben ong da ka bati dia ka shadem jisu wan haba mela mi pat naga binda jonga bale ken ngasa haga jingdum bale ken ngam shimla yo mad ya kaneka jingir namar bale ngam shimla id yame kumba id ya ka Maria Magdalena ka jingir u jisu kalong ka jingir kabawad ya ke batrang yawo ka jingidu Jesu kalong ka jingid kabapiam ya ke bayam na gabenda jomo ka jingidu Jesu kalong ka jingid kabapeni bor hakamat ki ba thlod ko himmen ko para hakane ka sngi kadbangi puson chapang kane ka jingid jomo Jesu halor ka Maria Magdalena ngimde ban bisni ya ka Maria Magdalena ngideben yaro ya ka Maria Magdalena namar kala longa kende kala aiti lut yalade hau Jesu haka jingid bad kam shimla kindran din nadu kapor kala yamad ya ka jinglai lut pura na ka jingte jingkum na uksuid bad kala pelong ya ka ballong isindran jomo Jesu bad kala pelong ya Jesu ban wanshaka haba kala ya ka jingid u Jesu kalong ka jingid kaba pintengen ya ke bayam naga benta jongu onde ke bayam naga benta ka parte ke bayam naga benta ka parte kinum yomad lese ya ka jingid u Jesu hendra ke bayam naga benta u Jesu shisha kin yomad ya ka jingid nawu tongin yam naga benta u Jesu man kasni tongin wad ya u Jesu kalam sange man kasni tongin aiti ya ka jingta jingkom jongi hau Jesu banya ka parte kanamba udon ka bor udon ka jingtip udon ka jingstar ban palai lud yangi Jesu be id kardo yangi pensle yangi da ka ne ka jingid kaba mela pensle ya ka Maria Magdalena kaba pelong ya ka ban up shaka jingtip hadu banda ya kendu yame bad yomad sachasin ya ka jingid jame enyaro ya utrai Jesu Christ Shalom, amen. ko himan ko
Kadang tengin plai ke jingit ke jungi. Ngangit hau play upa badan bor barok. Unong tau kebening bad ka kendo. Bad hau Jesus Christ ukun ba marwe jung. Utrai jungi. Yau bala puna mensuim Bakhuid. Yau bala kana ka Maria Tesoti. Bala shale bin po Pontius Pilatus. La sanar panayabu. La yap la tep yabu. Ula kya shaki bayap. Haga Sngi ka balai ulami pat ne ki bayap. Ula kyo shabene. Ushang shakamon blay pa badon bor barok. Nang daw in wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayap. Ngangit ho mensuim Bakhuid. Haga balang Catholic Bakhuid. Haga jinyas ulok ki rikoid. Haga jimmap yaki pop. Haga jimmi pat ka dok. Haga jingim bam jikut. Amen. Lai spa in your country. To ya duai ko himmen ko para baka jinkini a jonga ba jumpi kallong ka ba priang kun hau blay upa badon bor barong Tu try panen ciknya kiti jongki nak benda kecingnya rok keperong keteng ciku kecing menjoy ni pada kebalang ukut ciku barok kube. ha ke jing isne jamme ko trai ngi karpat ta pediang ya ke jing terwa jong ke yin ke sem jamme ba hapo ke jing yarap jong ke jing da jamme kanom du no ya kata kaba kalayo pediang pat kanyo ya ke jingai ki bane juno da ukris utrai jongim Amen. utrai undon rengkat bat pim Ringkat bagi to kentiu ya la ki donot bikin tiu ki shall try tongin aingu ya utrai ublay jongim kashong hok bat kade. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi haki por ba robin yero yame ko kinrat henre kamdam hagene ka por when yero pindon buram shushu yame naba yawu krisu kon lambrot paskha jangi lakinia je pep ben terwaya lade nagabinda jangi badu ya da yangi da ka bayai ya side nagabinda jangi hakama jame ulong u jinkinia ubam yapshu ukon lambrot ubala shap penyap shisin uba imjunom namar kata habala dap mia daga jingamen paska kaparte baroka waeka rsa daga jingya ro yame ki bor banengro bat ki kinhun angel ki ruai lang ya ki jingruai janga buram jame ba bat ki yapen bana kalem sange
men ko para tongin trang nakabindaka jing roy ka jingid ha po jangi jim pensle janga jingid ha ka dodur ka men siem kumbala yo mad ya ka Maria Magdalena bangin dup laban yo I au Jesu bangin dup laban yo mad ya Jesu bela mi pat ne ki bayam dap da kene ka bor janga jingid da shisha melongo Bakhuid ko trai ka temei jong ka jing kuit baram Nemar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwajangi da ka bapa ya umen sim jame kum ka je halo jangi bakin kerlalong yangi kamet barkas nam jangotrai jangi o Jesus Christ Hakapor bala deno yavu badala ka mons nobha ula pediang ya ka jingsha shito ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kdia yavu badula ai halake senran u ong to shim ba to bam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jumpi Hagaju keru kamenda la leya bam ula shimya kakuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halage senran u on to shim batu dina kane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutang bate mai bad bam jukut ya kabayan pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon naga benda ka jimmap ye ki pop to leya kane ban ken mau yanga Kusnam bakardor jangu Chris tapen koi yani tapen koi ya kemen siam hadim pen koi pen kia ya ki bapang ki bashita ya da yang inau bamen kajim maya jong kajinge Namar kata ngi keba pen menda ya ga jingia par ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim par ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela new yangi ki babit ben ya kama jamme par ben shakriya me da ka bas ngi verit ngi kar padia me bangi ke bayo benda ha ka met par ga snam ukris ngin long ki bela penyata li kawe da umen siem Bakhuid Token mau ko traya ka balang jamme kabala priang hasatala ka pertai but the penjana yaka haka jingi ringkat bado Francis u papa koi jangi u wilbert marwe no bishop jangi but baru ki lingdo but kirinium token mau lem ro yaki himmen ki para shinrang but kinde kibala yotia da ka bakurmen yaga jimmi pat but ya baru kibala kalat no haka jingi sne jamme to pediang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baru ngi karpadia me Barengkat berkamaria teso di Bakhuid ke kami jango belai ujaso Bakhuid kurem janga ki apostol Bakhuid u Francis di Sales Bakhuid but baru ki Rikuid ki bela pensung bahaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben talem haga jingim bam jikut but bangini ro but pendon borami me da ukon jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kalong hamayu blayu pa badon bor haga jingelong kawe jangumen siem Bakhuid barok keburom bad ke jingero junom la junom Amen. Ko himen ko parat
tongin duwai nagabinda ka jimben slay jong ka jingit halo jongi kum ka Maria Magdalena ka bayamard karhay ka jingiru Chris ngirungi duwai nagabinda jongi nagabinda ki inga sem jongi nagabinda paro ka parte kinang dap dagane ka jingit yaw Chris kopa jongim pa habening ka long ka bakui ka teng jome kan wan ka hima jome ka long ka mon jome ha kindo kumba habening Doa yang iminta ka jimbang jongi ka bahala kasni batam ap yang igrengkang jongi kumbangi rungi map ya ka bales new yangi padwatilam yang isha ka jimpan shoy Hindray tapalay yang ina ka basniyo tapalay yang ingi karpad tay na ka jingsniyo barra ha ka jingsbon jame to ay jingsok jingsain ha ka sngi jongi kinambada ka jingerap ka jingisne jame ngilait barabona ka pop bar nginyo jingeda na ka jingjinjar barra Kadba ngidang ap kemelin dia ka jing karamen bakui bat ka jing wan pa jung nom penim jungi u Jesu Christ Namar ka zombe ka long ma ka zombe ka bor ka bro chinam la chinom Kotrai Jesu Christ may ubala ong haki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jungi Henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jing spoon jame to ai haka ya ka jingsuk bar ka jingya tale ka wai kat kum ga mon jame mame uba im bar basensha jinom la jinom amen ka jingsuk utrai kandon barabor renka bat pim ringkat bapi dap ta ka jingedu Christ tongin yai mu markalia Hakami ukun lambaro jonga balai. Hakami ubakit na ka pop jonga prate. Suketo ke bala kot shaka jing kawai jonga ukun lambarot.
ban yame, ikaban penroy shushuya gajingit. Kumbamala penroy gajingit. Haga donur jaga Maria Magdalena, ban washida yame, ban wad yame da kabaya. O Jesu bayin, irungi wad yame, kadwangila yo pidiyang yame hakane ka communion Bakhuid. Kadwangila trang yame hakane ka communion mensiyam. Jesu bayin, pensleto mayangi. Hagane ka ayam junga mensiam Bakhuid, daga juga daga bor, banginam sange ban wad yame, banginam sange ban yid yame, banginam sange ban duwai hagamad yame, banginam sange ban legi kambabha, karku kardo yangi ko Jesu, pensle yangi, pengoy ben kiyai ki bapangi bashito, ay baginam po kinangala ka bamod kinang ban wad yame, hagane ka ayam. Jesus bayin isne yangi karko yangi hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to nginnia duwai to ngap yangi ko blei badon bor baro bad kumba mela ai ha ke yinga sem jame ya ka jinga e bajanai janga baptisma kumda ro to penkre ya ke donu jangi naga benda ka bainong janga jinka men junam da u kris utrai jangim amen utrai undon rank ka bat pim blei badon bor baran kar ko ya piupa barukon badomen sim Bakhuid ya leisuk man penpana ya ka kubar babha jeng utrai daga jingim ka jampi hallelujah hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nampak hendak besar. Amen. En je roi het Jezus Christus. Amen.